زوج لون بيدقي ونتخدمو تاغوش المعطوب كنت سليمان وما مطون سليمان تخدم مزوالو انت تقرا غريب دا براني دونك لا يون بارمي لي زابوني ما ليسي ان ميساج يمنايد بلي لو ريتم سي اسي ديفيسيل باش كان تي دي اف دونك je vais essayer de la faire en tuto ستاوي باش كنا توالي ما بريباري مش après pour l'histoire du rythme c'est vraiment moi il n'y a pas de secret rien qui n'est le rythme مشيت نتاع ليما c'est que j'écoute la chanson en même temps تبعتي au début c'est vrai tu sais il y a des تروح dans tous les sens mais à force après la main تتبع le rythme كي ندير دوكا تسلمي la musique تسرح مفتوسلون هذه تبوجي مانيس faut lui faire confiance في دي فوا ما قلت تخمم مطرو باش تسبوجي يتبوجي راكن يلاق دونك فو فريمون ليسي لو ريتم ديالو في الشغل ما علاش تحيون هادي تسي هادي تابع على الريتم دونك كيف دونك سي لاستيسي دو فير انكيني باش كنا تابع على الريتم فوالا بور ليستوار دي ريتم دونك تنسي نتبع برومييرمون مع طوب با انا عاود تبع على سي من عازم ما كانش كيون ديون هادي شوازي سون شونتور بريفيري باش تدي تبع. Allez, c'est parti, on démarre. Louis. نزيد نعاود الى الرفران مزوالو دونك سكون ماشي سيغي كتريان فيل تعاود انكور تساوي نخدم لا سويت c'est assez facile. Donc il très vite siagina. Donc troisième fil la guitare, deuxième case. Tu vois on dit nirala l'accordage de la guitare, قد يجي accordage standard. مش نتي تبع. ديك مثلا نستخدم هاد لا كازا كاردا كينيا. دونك زعما شنو تنقزم على الفيديو يبدا. دونك en général je كنستخدم على guitare dans le limite de possible si on a marqué les quatre fils de gouffre là qui nous dit ça la mondol oui fil de fois à peu près kif non c'est mal autre même tu as un deuxième fil qui dans le vide mais je t'ai gardé مليح زاوية التسوير voilà, faut qu'on a fait le tour de ta roche. Ça va être voilà, c'est من عازم c'est exactement les mêmes notes شوت ديك اللي تسخذ سيون الخضر officiel donc il serait mis كثير تسمع تعقق mais sinon la même accordage de la guitare c'est exactement la même chose une petite remise
Donc c'est exactement, donc c'est ma top tu commences à tirer. Voilà. C'est même lazim tu commences à tirer au deuxième fil dans le vide. Ma top tu commences à tirer. زور شتي طاح باسكو لا فوا المعطوب بيان سور زورت دونك جو بونس دايما كان شويه كينا دونك تير كون نوا على الريتم على ريشيا كيون الدنيا كاين يمكن تتفق على ريتم سي كي السرح غير لا ميوزيك ابا السرح هو في سوا دي هذه تابع مانيش لا ميوزيك ولا ما كيهضر كيفو جوست تسرح مفتوسيونا دي صحي مانيش اباري au départ تخدم des fausses notes c'est normal mais pareil تيما تاجوستي les notes نون en fonction les fausses notes اللي تخدمهم باش تعرف exactement ديك Sinon, مقلة ويدي ساعان وي فيل باغ اكزومبل يعني هذا سي ان بون موين باش كنا ويدي بغينا تسالحنا تكاثن شويه زاتاكيا واليو تكاثن في الدوزيام فيل هكاك بالبرمية كينا زعما ما نقزم شويه زاتاكي خاطر واش ماشي زاتاكي تكاث مي سا فو بيرمي كومام ضد اننا كنا تسالحنا شويه ذاكينا باش تيدي مالاس دونك زعما تيد نوثار زاتاكينا En fait, c'est assez simple. En fait, le fait c'est l'équivalent à l'ouagid dans le vide, puisque la cinquième case la Guinée, c'est l'équivalent à le fil nibada dans le vide. Donc, c'est un canal dans la guide, donc c'est des kalim, c'est le khilaf saoul, c'est la même chose la Guinée. Voilà. Donc, j'espère que j'étais un peu clair. Donc n'hésitez pas de laisser vos commentaires et n'hésitez pas, oui, sinon les un peu plus que ça. Il ne faut pas qu'ils hésitent à apporter leurs conseils, puisque vraiment le but c'est de transmettre un maximum d'informations et les jeunes pour qu'ils prennent la relève, quoi, parce que sinon, même les artistes, donc ça et puis à la prochaine.